Mizoram Legislative Assembly members te kan ai o tura kan tawngchhuak kan mirin em te he dan hi sut le ngei turin kan ngen cheu ni hnamdang pasal neih chungchang assembly house an putlu ta kha khami chungchang a khan Pi.meriam L.Hrangchal hi ain sum thei talawa hei min sat som vek maula Mizo kanina abodon chuanglo ati hnu khan video aranti chuak ani chu kan en hawang yang tin nge ron sei kan en hodon ani The Mizo Marriage and Inheritance of Property Amendment 2026 maniloka kan Chief Minister ina Mizoram Legislative Assembly bill aputlu an pastak chungchang kha soilo theilo ni a inshat na kaneve a ama sabera poimo kati ber chu namle kan ni na hi tu min pek nge kan ti chon pathian min pek ani mo India President min pek ani lawa Mizoram Chief Minister min pek ani lawa chubang chuan hi kan chian photanga ya tu mai kan nu lep kan pa hi kan thlang lawa pathian min pek ani kanu le ka pa hi ka than ani lawa kanun Mizo ani a kapa Mizo ani a chuwang chuan keima than po ni lawin keima DNA a chuan Mizo alo umta ni chu nam hi tu min pek nge mo kan ni na hi tu min pek nge pathian min pek ani a chu India Constitution a hian pathian min pek hum himna thatak kan ni ani chu kan fundamental rights hi ni ta ni chu aban poimo ber India khwale tui tu po ina dikna chanvo kan nei hum him tu ani ta ni chu kan fundamental rights to apoimo ber ta ni chu India rama chuan chu khatiang kan Chief Minister in bill aron pulu takha amakkatia achan chu act te bill reng te apoimo masaber chu a foundation masaber chu kan fundamental rights ani chuan India Constitution ina kan fundamental rights min pekte palzut zong ina mo dan hi asyam theilawani Legislative Assembly apo constitutional supremacy kan dia chu article 30 na hian any custom or usage having the force of law is void if it conflicts with the fundamental rights atitani kan fundamental right kan dikna chanbo kal zonga dan siamani chuan chu dan tling lawani ti kan fundamental right a omani chu kan constitution article 13 na so non-discrimination ti omle achuta chon customary practices violating article 15 which prohibits discrimination based on religion, race, caste, sex or place of birth are invalid man tla kan ni lawaron ti leta ni tahen customary po ni ta se article 15 na sex mangina mo sex kan ti chuan hmeichhia le mi pathian na ania mo sa khwana mangina ni mo caste mo race le caste nam mangina ni mo pian na mun mangina ni ania mo in khiam na aw mani chuan chu invalid man tlak lawani ti na ni Mizo hmeichhia in hnamdang pasal ani chuan a Mizo ni na hli sakani ang ti kha tu hli thei nge Mizoram Sarkar hi thei po ni lawa mo kan Chief Minister hi thei po ni lawa ni hi chu achan chu ka soi tong khan kan ham ni na hi pathian min pe kania he mi huna han kapyang du etu man kan ti lo kan nu le kan pa po kan than ani lo pathian min pe kani amma sabtarin pathian thi na hi om turani kan du tu danin dan hi kan siam thei lawa ni ti hi kan sia ta tha a nakin zela po house om taka hian house za om na vong turin kan dan pas le kan bil putlu te hi uluk taka ngai to a thain ka siani chu ka vmm kan soile duwa chuan Mizo hmeichhia in hnamdang pasal nei hrim khan a Mizo ni na hi sakani ang ti ni ta ni mo ke hi Mizo kan ya kanu le ka pa Mizo an nia kan pa hi tha pol polo ni se min sat som vek ma ula Mizo kala ni thawani chu thil om zanei lo tak pas ani ta ni chu tin constitution kal ani bokani ani le he zona hi in zot taila Mizo hmeichhia in hnamdang pasal nei khan a Mizo ni na khan ho ta ni mo entinan
sap pasal ka lo nei ta a chuan pasal ka nei khan sap ka ni ta a kum ni chung te lo in than tai la kan in than chung khan mizo ka ni le anga ka ni le khan sap ka ni le don em mi mo ho te harin zo po khan achiang kwang lo wani hi mo tin hmeichhia le mi pa in nei na hian kan pasal te lian hian ma thi san zom na kan nei lo reng kan in than rwal in mi sang kan ni a kan nu le pa zok thi sen pu kan ni ke mani hi kha si de wa ngai to lo chona fia lo thina kan chief minister zaum tak po khanin abila putlu don khan angai to chiang tok lo po ni meuh khatiang ang kha ani a chubang chuanin dan han ni chi ruan ani lawani khovel changkang chho zel le danglam zela hian mizoram din hun hi uluk takin han thirila hmeichhia population a kan tam zoka hmeichhia zong in pasal pa ngai tak nei an du chuan mizo mi paten bin dai lawani mo thudik hi kan ma chon nga mangaya chubang chuan uluk de win han ngai toila nakin zela tuna chuan keima min hong velo kan chung kwa chuan namdang an om velo po kan ti mei the huna lo la kal zela nga kan fa te kan tu te pon namdang nei du huna neng athaber ka ti chuang lo kha the sham chuan mizo in nei chu athabere ti shami tumila mase adai ngang lo kha chuanin an lo in mangai ve boxi kha chuanin mo ramro rel tu kan ni na angin khovel dang lam dan te kan sia ta ngai ni tu na hen ke chumin effect lo kan chung kwa tu ma kan om lo kan ti ringot khani lo nakin zela kan tu le kan fa te pon om theya mizo tlem te kan oma india har chakaram te takte kan ne in mangai ton le kwang kwa ton te kan ziranga yani tin mishing din hunai nang lawa din huna zir khan heng hi in chung thil customary loss kan ti te po hi din huna zir zel khania in thanin hmeichhia le mi pai ni nang in an in semang ti ringot po chung ko dynamics sa in ang lawa chung kwa khan en tina hmeichhia kha thok chhuak tam dei zo po lo ni theya mo khata khan an nu pa nge pu khan in zate in seman du lo theya he tilai atanga ron rel ringot the khani lo tun din huna chuan phei khok size pakhat kha mizo hmeichhia zong size in ang bun tir vet tum ang kan nia hei hi thil fin tha kan dilawani khovel danglam zel shathiam chunga kan ramro rel tu te hian kan kal thia mangaya khovel hi kan hu thia mangai ni azim zong ni lovin azao zong in atha zong zelin kal thiam kan sirangai ni ti kha kan suitel do bok kan sarkar hen azao zong in thil an ngai tu azok ni ka ngai kai ma chuan achan chu he kan ram hi he mizoram zim te hi namdangina min chim pil tur hi an ngai ngam lawani achan chu namdang le kan mizo hmeichhia te hian namdang han nei zel ta se nakin zela phei chuan mi an la chim ral lawang ti po soi thei ani lawani he thil hi sarkarin ngun takin angai tua ka ngaya keima chuan ni mizoram a chuan hmeichhia population a an tam meuh mai ma se nei tur kha in van big don chuang lawani voile khata arwalin in nei huk don po ni lawa nei tur kha chu in van don lo khop mai diktak chuan a support tur zo ka ngai ten support at nekin su tura anan tile hi chu amak ka tiani namdang hianin mizoram hi min chim ral po ni se poi ti lo tu tur an ni hetiang ho hi mizo hmeichhia mun hrangchanga omte an ron outchhuak boka an rilru anani ani na diktaka chuan kha bil pass ani khan afin thak lo khop mei ka tia kan sarkar ding lai tan pon kan chief minister tan pon achan chu muang taka mani omnam huna mizo ni na lo vong nung ve a mizo ka ni lo ti ve tu te kha nolin an om ta ni chu mi ril runa in a siamani chu ram ho tu berle ram lu berti tu rani lawani ram ho tu lu ber chuan atu le fa te akwang kwa tu rani la ya khatiang ang bil kan han pas ta rup mei te kha kan zoram khovel in a thil to na chuan thil rap thak tak le za thak tak ani pha in ka shebokani mi pa chunga po kha khati se ti ni se meichhia le mi pa ve a point angaren ni se adik lo shimani kan fundamental right akalani ti kha chiang taka shiat kha apoi mo in ka sia ka ngai dan shang te boina han karon soya article 15 prohibition of discrimination hian Article 15 prohibits discrimination by the state against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. Arontia. Chuchu kan fundamental right ahian Article 15 ahian
India khwale tuite hi an thiar tura ni lo heng mang hian thiaran ni tura ni lo ti ani a chu chu ama sabera chuan kan sa khom hangin adot lia chuan kan nam hangin mo adot lia chuan ko hmeichhia mo mi pa mon ni nam hangin ti khani ta ni hei hi direct taka kan fundamental right kal na ni a chuwang chuan dan atling thei lovani hei hi ram ro rel tu tele kan ai o thu ten uluk takin thil ngai to a du dan na dan pas ti lovila kan zawai Mizoram pum wal phona nia kan house te mi ten an lo thira chuan keima anga ramshang shanga om hnamdang pasal nei te thamang takini omang u kan ni na kan nu le kan pa tanga pathianin ham min pe khi tu ma min chu sak thei ani lowa India constitution le kan fundamental rights point ahum himania thamang takin omila Mizo kan ni reng don ani ti kha wena hian pathian mingin ka soi do ni ka Mizo mei chapui te ai o in kan chief minister zom takle Mizoram Legislative Assembly members te kan ai o tura kan than chua kan mirin em te hedan hi sud le ngei turin ka ngen cheu ni khati chin khan ro se Pi.meriam-i hi a pasal gorkhali te antia tin hey Congress atanga Congress party atanga MLA a inpetur MLA a dingtur ni ten an soya chung tiang vel chu ni a eng pon se khatiang lam khachu karon soi zau karon soi thui lo anga kan chief minister te assembly house member zong te point he thil hi chu suit reng su he thil hi chu suit chi ni lo kal tlang pui ro he thil hi chu center me open an do to nia me khom pui liana ro rel na anon soi chiang to view ni kan Mizo hmeichhia ten hnamdang pasal nei lo tura kan in zirtir na satangai ni ti hialin an soi to ni chuwang chuan he thil chu suit chi ni lo kan ta na ni hnamdang ina min chim ral lo na tura ni tuna ma vai ho le ral tlan ho ta poni se nam sang Mizoram zim te a ran tam to zia hi mo vai ho phei chu ngai tu te u vai ho om lo na hi om vak to lo Mizoram khot tina hian khokil khor ber thleng point vai ho hen omani khopui a phei chon an hun poi mon an chuak khoma anan tam zia hi mian chim ral lek to ni kan har chuak tlai jogin ka sia sarkar point he dan hi chu suit lul su kal tlang pui ro huai san takin tin zoram mel intibal lo intimwal pho lo bokani chuwang chuan he thil chu suit chi ni lo kal tlang pui ngai chi ni men tak zelin le